Habang imani may human sim in mani atra just be human sim ka jing shisha kan atra just be ki atra kan la ban pen thut e ka jim jing ko chame atra ker khu atra just be ka por ka brang sa jong ka jing ro ka jing mani ba kam ju atra ka tin ka jong ble ni IT ni baro ha ka kerteng ka jong mi jisu ni doai in ong amen but amen sai sin ngasong thu ba ka jim mde tang ka jim jonga ka jim jongi iwi pwe ka shakri utrai klem sim khu jong utrai am ka jing shakri kalong ka jing shakri ka bayam amen tak tahu ngi wat ka jela ka jongi bun ni long yap ka jing long mesin am bale im highlight sim khu ka jim jongi amen tak tahu habang amen in point sya ka jing ro mentai ka bangin ro ya ka ban kraw ka kerteng ka jong utrai haleluya iwi pwe ni ka jong utrai tak tahu ngi ro bi utrai mat ong ka patay mat ong yang ngiming di gibit ru hendray ngin shero bi utray haleluya haleluya yero utray namar utray lo kata yanga namar utray lo kata e gejim jongi wi piwe ngin rai ngin gejing rai haleluya lepenim yanga namar ufrayu lakta ya namar ufrayu lakta yanga namar ufrayu lepin yanga namar ufrayu lepin yanga namar ufrayu lakta yanga namaru rayu lepin yanga namaru rayu lepin yanga yaro yami ngani yami yami yaro yami namar bangla shocking Kamper namar bangla shem yuba Kamper naga pergi ke ong ubi Kamper namar bangla shoki Kamper namar bangla shem yuba Yaro yami
Ya roh ya utra ya angin penjami ke surga jami utap lagi di ya roh ya utra hap lagi di ya roh ya utra gampang roh pergi rendah ya roh ya utra pergi lagi rendah ya roh ra lagi di Ya roh ya utrai ra lagi ti nginong penuh hamjam ra lagi ti ya roh ya utrai ini kenti ne kenti me ya utrai ne kenti ya roh ya utrai ya roh ya utrai long lai lui panjang ya roh ya utrai ya roh ya utrai nginra lagi kejar ra roh ya roh utrai kado nun ya roh utrai kado nun baru pinjam lagi seperti hilang but ya roh haleluya dak ngin kentil ngin kena baro ki baring men simkin kaburam baro utrai ngin kentil kena bat baro ngin yarwai ya roh ya utrai ngin yarwai ya roh ya utrai ngin ya utrai haleluya 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 ngam thach ke ban pen krau ke teng ke jong trai amen ble jing yu ble bsyong ke jing ro jong ki Israel ken jaman sim utrai la pen emengi na pop mentangi de Israel lagi bakan jam sim de Israel la don de Israel lagi bakan jam sim amen takdau ble jing yu bsyong ke jing ro ustanat teh la dangi ro ai ung pen krau teng jing takdau jing mut jong ke jing ro ka de mengi pen krau yu trai the name of God ni pen krau ni magnify ni pen krau ke teng ke jong trai ringim de ban longom ta ai ngin pen krau pen ke jing e ru ngin pen krau yu trai pen ke jing pang ru ke ba pim idon jing kermen chu pen krau yu trai trai jing khai ngin rai tang na ka sur ke jing ya ro yu trai de ka do nut baro ya ro yu trai barabor hinong ya ro yu trai ya ro yu trai de ka do nut baro ya utrai ngin ya ro ya utrai ngin lagi sun jing wai ya ro yu trai parabor ya ro da ka do nun ya ro yu trai da ka do nun ba trai ai ai te ke jim jing ke jing rim sem tangi mai ngo se trai ngin ai ngo trai ula ai ngi jing rim sem mi sio e amen haleluya ban mentangi dan ngoi ke jing ruai ke bangi ni ruai ke por ke jing ruai ke ba ha bangi don ha pedang ke thma em
Mendai bang ini elek tak kabur kau jengi. Mendai tak sum. Mendai tak kawat lam. Mendai tak tinggi atiar tak kenjador. Henry ke David tak kejingero. Nama ki Isabel. David tak kejingero. Haleluya. Abang ipet ya kejim ke jeng Paul ba Silas. Ipet ni kam ki apostol ni igumno. Boleh ki kambak abala set bendi ki. Hakat tak sitang senya, hakat tak sitang miet gile kumno kum tu. Kia ro you try, but hab kia ro lapan kenyuk iki nong rem jemata ka bendi. Amen. You try. Kan penki mdei tang ya ka yeng kasem chung kan penki, ya ka shenong kan penki, ya ki thau kan penki, ya ka tak im lang ka jeng penem. Amen. Haleluya. Haleluya. In right back sin. Jingero, ya utrahiyaro, ya utrahiyaro. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sing it on. Oh, hallelujah. Hallelujah, you know. Hallelujah. You know what they sing it on? Kung ikon Israel niya ya ro yakin ro Jericho ban pen prahi baro on they sum ni wala in reida jing ya ro Ya utrahi ya ro ya utrahi. Kung ikon Israel niya ro yakin ro Jericho ban pen prahi baro on they sum ni wala in reida jing ya ro ya utrahi ya ro ya utrahi ya ro Yengin ya ro yakin ro usai sa ban pen prahi. The road is right. Pidan lang bangiam. Pidan mental lang am. Hindi ta mangi bayang ang kini jaga. Hindi nga kwa mapisia bin kampan jamingi. Amen. Amen. Ako bangin ong biang sisin. Hallelujah mo. 1, 2, 3, 4. Oh hallelujah. 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 Sing it on. 1, 2, 3. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You know. Oh, hallelujah. In the right of us. Kung kikon Israel niya ro yakin ro Jericho ban pen prahi baro Ni sum ni wai lam in reida jing yar ya utrahi ya ro. Kung Israel yakin ro Jericho Prahi baro om they sum ni wat lam ya jing ya ro ya utrahi ya ro ya utrahi ya ro. Oh hallelujah. Oh hallelujah, you know. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. aji Nakalero ya utrahi ya ro ya utrahi ya ro. Hallelujah, you know ya. Kitiu Kenya no. kentiu you jisu Mungkin mati Kenya no. mati you jisu. Oh hallelujah. 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 Ipinda. Oh hallelujah. 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 Your roy is right. Thì dấu thu ở bờ phía right cái này chỉ right. Thì dấu thu ở bờ phía right cái này chỉ right. Nama om day usuom om day kawat lam. Bangin yang yale yaki bor paman. Day dege kakerteng ke jong no. Kakerteng ke jong no. Kakerteng ke jong no. Jisu. Kom ki kun uji sungin ya yengin ya ro. Ngaku awan bin bertajam mafisia. Saya istian. Kung ikon u jisu in yengin ya ro yakin ro usatan. Ban pen Ha jing ye jing ya le. ai kalero
yakin roh. Dapat song jaga song ke jompi. Saya siangi yang sekolah yang baru kita pergi jom try. Badan hang ni hapo, badan sabar kumju. Lagam ju kita petnya kapo mentar kumju kita yang sekolah pi. Bat hoy ngin si kendu biang pat sakaja sing kebaar kebala itu kumta kita pet. Dolong kebala ali lang wan bat ngi, ali join lang bat ngi hari hapo State Central Library. Sisanya ingu try ban ajo try ke jingro ke jimani. Ke bau try dia hok banyo. Kelabas lem su ka por kom su ni ka por tingin ajo try ya kata ka e ke ibu try la kerku yangi kum ka tin jumlei ko ong ba nginaman lane pau titli ya ka jon try henry lo ka jingir khu bu try la kerku yangi tungin bet saka kam ka jung ni ka por menta akot ni ka por I kong joy rap thap ilwan sakmat ni ka por ben ka tang ka jing aingu maril jo ka tapat in siya sakmat ya ka jing skri ka jing ai ni ka por menta akot I kong joy. Weki ri ko tribe ke myo e ka ni ka lad a traching em ka lam ra ki shakri ki chame ko tribe e chunga ki ba tribe ina po ka wei pat ka jala ko tribe e chunga bikin lap e ka kren ka chame ko pa be song sa ko tribe ki ka jaka e chunga ya ka gospel chuka chu play ki ban ba wala ka ri ko lo ko kardo ko tribe e re ki ba shakri me ka nam kardo tribe e chunga try kar khuma me ye ki kon samla ken yo e ka kam ka jam kar khu ko tribe aduh ki kon kena kita boleh bagi samlar ko tribe kar khuru gilang kme gilang pa kiba khai kiba khateng a try kiba try kar khuram ta ka krian ka ba khoi ka jame ngi ap kar men ko bi ka ba mino ka mi klam ka bon re kan wan na ngo try de jibu sle ka jabe try shemti ki ban ta lem ngum ju pet ni ka por saya sien par saya singi khot bengi we repi ali mo wala kala khap ngi an ring ni persang lang banya Pingian kat bala nginya. Sukuman nak minta I pastor Arwin ibadaran kat bat ngi iban saya sam ya kitu try. Pastor Pima Ulong aban ban kala be kitin. So pastor once again we are very glad that you are here and we are very happy and very blessed. It was very blessed and we know that when you came here you never came empty-handed. We know that there's something that you will deliver us and we know there's a word from the Lord and with Pastor Pima Ulong. And I request our worship team once again to lead us in a worship. And then pastors will take the stage and deliver the word of the Lord. Praise the Lord. I just want to give you all the glory. I just want to give you all the praise. I just want to thank you for your mercy. I just want to thank you for your grace. I just want to give you all the praise. I just want to give you all the praise. I just want to thank you for your grace. That you were my Father, you were my shades, 'cause you were my Father. Hangani kapor yaki hep ki berit pila ban lek shabar findon yaki kidon ki no hikai ya kabakin hikai ya pi pila ban mi no nak ti jaka shong ke jong pi bar kidang don ki jaka ki balai chene shapo ngager pat lem yaki ki ber shong shabar ni fi shong chene shapo Lei unang penda Jehovah Rafa nong penya Jehovah Jireh Lei unang penda Jehovah Rafa nong penya Jehovah Jireh Unang penda Jehovah Rafa nong penya Jehovah Jireh unang penda
hagani kapor lada kidon kisuki ki balaj hagi jaga shong jongpi soba pinya kam hagani kapor lada kidon kisuki ki balaj hagi jaga shong jongpi soba pinya kam sharut bakini ki bawan ki batmai ki nyok lang ya ka bakin shong haga to jaka bakini ki bawan ki batmai ki nyok lang ya ka bakin shong haga to jaka wanum pelaj hap preng namar banyat kalong ke jingwet dei namar ta radon ke suki pila bansu mapi preng namar banyat kalong ke jingwet dei namar ta radon ke suki pila bansu mapi baki wei pat kila banwan ya ka bakin shong haga to jaka ngakar pat le mi ki volunteers ki dalong ki bala panlong kam kloi bakin yo ya ka banya shong ken haga ne ka por menta Yaro try. you try परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं ngi कि परमेश्वर ने एक बार फिर से शिलोंग में आप लोगों के साथ सेवा करने के लिए हम उतरा- सब एक हैं dei try ken और इसलिए हमारे अंदर एक परिवार का होकर एक आनंद है dei namar kata bangida dei namar kata iwan ra ya ka jing ai kuble ya pi bari ka jing it ha ka kerteng ka jong try jisu nong penem nang thena pot dalhi दिल्ली की कलीसिया आता है कि हम सब एक होते हैं kane ke ka de ka jing tanat ba ka jing bo internet ministry कि परमेश्वर ने उनको शिलोंग में स्थापित किया hey ba utrai upan long ya ki bakin scam hang ne ya ka ne ka ken कि लोग अंधकार से ज्योति में लाए जाएं अंधकार से ज्योति में लाए जाएं ba ki breu na ka jing के लिए आपके लिए प्रार्थना करती है nang the लोग संसार से परमेश्वर के राज्य में लाए जाएं ba ki breu na ka jing long jong ka jing dum kin wan sa ka hima ka jong blai कि लोग ka jing pen परमेश्वर ने चुनकर उनको यहाँ पर स्थापित किया ba jing pen परमेश्वर ने चुनकर उनको यहाँ ha utrai ulapan scam ya ka jing shakri ka jong o ka ha ka ne ka jaka such a beautiful servant of God ba chisha ki long ki shakri ki jong utrai ki ba itanat ba praise the Lord. ki ba it ki jong ha bangi em ka jaka jing em ka jong i ha utrai jisu और जो अभी प्रभु यीशु को नहीं जानते bat mento ila le pop bat ngila hap no na ka borom ka jong utrai संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे कि मैंने पाप नहीं किया ha perthai dan mano bala ban ong banga klam sem la le pop सब ने पाप किया बारो- Justice chapter 7 ong banga klam sem la le pop सब ने पाप किया बारो- Justice chapter 7 verse 20 ba dan no ha ka ne ka perthai उद्धार एक बड़ा बहुत चालाक है kan mau shaitan He's- ka jong blai संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं dai da ka jing start jong ne ka perthai परमेश्वर के वचन hare जान lang ba ka tin ka jong blai pin yo e ka ताकि हम धोखे में ना पड़े ba nginum dan ha ka jing sha shukro हालेलुया hallelujah मेरे प्रिय लोग within a few hours they go ta ka jing start kala don देख रहे हैं Tidak payah saudong saukut bagi नहीं लाएगा kan mi lam ya bi sa jan jong blai आपको चांद lam ya bi sa ka jing penem यदि आपको उद्धार कि मैंने उद्धार पाया jing penem प्रभु यीशु हमको अयोग्यता से योग्य ठहराते jing penem प्रभु यीशु हमको अयोग्यता से योग्य ठहराता है nak bam long hok upen long iwan sa ka jing long riu hok लेकिन 80 acres of land pi don kumba san pau ekar ka jaka और आप सोचते हो मेरे पास 50 एकड़ जमीन है but pi perkat nam ta jong ang don san pau ekar ka jaka अब मैं आराम से सोऊंगा mentang ada ka basuk ngan thia क्या वो जमीन आपको फसल देगी hato ka khandau dala di hi kan wan ra ka jing ya ki so ya pi सपोज chup mudur 50 एकड़ लैंड में आप बीज बोकर उसकी खेती करते हो oh ha ka san pau ekar ka ta ka jaka pi lej ban rep pi bet yo sambai तो क्या आप उस फसल का लाभ उठा पाओगे hato pila ban shimpat yo tau so jong kata ka ba pi pila bet जब तक आप उस खेत में काम नहीं करोगे hadu lada pim pat le ban trai ha ka फसल का उपयोग नहीं कर सकते Pinum la ban yo tau so. आप उस फसल का लाभ नहीं उठा सकते Pinum la ban penon kam yo tau so. सपोज 50 एकड़ जमीन में बहुत अच्छी फसल हो गई Super sumudur ha kata ka san po ekar la sai so shipon ba kita ki kau. और आप देखते हैं बड़ी अच्छी फसल हो गई O pi i gini kalau ba pala. ना मैं तो जाके सो जाऊंगा Menta dengan surai. खेत में मेहनत नहीं कर रहे Pim lek shu ban trai minot ha आप kata ka. खेत में रखवाली Kaling ka ka jong pi de kita ki आप उस खेत में उस जमीन में जो फसल हुई है उसकी प्रोटेक्शन उसकी रखवाली नहीं कर Pat रहे pim le ai ban yada ai nam ta kata. तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाओ Pi pinum la ban yo so ba ba. जब तक आप उस अच्छी फसल को काट कर उसकी वैल्यू उसका मूल्य है वहां काट कर स्टोर रूम में रख आप उसका लाभ उठा पाएंगे But lada pi ot no yo tau ko pi lam ya kata ka jaga kor lihat. But habdin jo kata. आपके पास चाहे 50 एकड़ चाहे So ka jaga ka jong pi. An pala. आई एम इंजीनियर Pi ong nga de engineer. अपने नाम के आगे लगाएंगे आप
अगर आप जब तक एम्प्लॉय नहीं होंगे, Hare lada pintre ya ka ba pinlet ya ka ba pintre. जब तक आप इंजीनियर बनकर मशीन्स के साथ में काम नहीं करोगे, Hak ta jing. आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। Dog ini ba khadar do ba khan reo. मैं उसको पर विशेष करके अब मैं आओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा बिना कुड़कुड़ाए, बिना निष्कलंक जे घमंड करने का कारण हो, Dep ru ya ka ban trei namar pat pemutlop hapdeng ki bai dep ru ya ka ban trei namar pat pemutlop hapdeng ki bala yo I aga perthai dak ba bat terwa ya ka ktin ke jingem ba aga perthai dak ba bat terwa ya ka ktin ke jingem ba on bangan yo le buram haga sgi ukris bangam shamla phet leno ei lemne trei leno ei. हालेलुया। Hallelujah. हर एक मसीह व्यक्ति को, हर एक यीशु के चेले को अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। Nakita baro kita ki try ki senran ki jong try dep ya ka jing penem जीवन भर पूरा करते। ro ta ka jingem ka jong ki ya ka ta ka jing इट इज इन स्टैंस दैट हमको लगातार जब तक हमारे सांस है अपने उद्धार की रखवाली करना जरूरी है। kani kani ka ta ka jing try bangina ko ye ki jonga ka जिस प्रकार सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो, ba phiru hadu menta philong ki ba वो कहता है वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहने के साथ साथ परंतु मेरे दूर रहने पर भी ऐसे ही तुम डरते कांपते पूरा करते चले। hanrei om ta ka khmat jonga hanrei men ka ka bangam da na jong phi to try dep no ya Sometime ki don por कुछ लोगों को 24/7 पास्टर चाहिए। kam arpusau sen hinyo ya ki ken bo pastor alek संसार में चले जाते हैं। ki laju ki kinria ano an ka por ki kwa be pastor वो hinyo na ka menta jongi रात को एनी टाइम no ka por ki pastor एनी टाइम डिस्टर्ब, dek ya ki pastor no ka por कोई भी काम नहीं है, चलो पास्टर। Peter kam dan jam pastor pun ओ पास्टर इज समथिंग, ओ पास्टर तो ऐसे हैं, उनको कभी भी पास्टर। akhirnya no ka por bisko be pastor liye de ka Some people disturb pastor, but bo ki breu ki pendek ya ki pastor लेकिन के लिए भी है, oh you pastor udan ya ka bersyaraya पास्टर आपको फीड करने के लिए भी है, pastor udan ke men besar ya bi पास्टर आपके लिए प्रार्थना भी करता है। pastor ban dua ya bi प्रार्थना पास्टर आप pastor udua nam ta jong bi पास्टर आपकी चिंता करता है। pastor u khuslai nam ta पास्टर आपको प्रॉस्परस देखना चाहता है, pastor u ka bar yo I ba phin man ba आपके परिवार में आनंद प्रेम शांति देखना चाहता है। pastor u ka ban yo I ka long yeng long sem jong bi ka jing suk ka jing kharoi पास्टर आपको लगातार देखना चाहता है। pastor u ka yo I ba man ka por phi don be ya ka jing pene Paul u kong ha ka ni ka jaka कि ngi dang ya ha ka ni ka jing ya lem thi ka हम jing ka लोग jong I कठिन दिनों को देख रहे हैं, ngi dang yo I ba ka jing ya ki dang jan पर days are coming, ki jing ski ya ki dang कठिन jan कठिन मुश्किल दिख रहे हैं। ki ski jo ki jing ya wan और पिछले दिनों में हमने कोविड को देखा, आपस में नहीं मिल पाए। ka kenja do ngim la ban ya kendo ऐसे समय में kuma ka ta ka लोगों ने अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली। Aray don ka jing long ri They become self-righteous. kilas dang ro ban kalkaman कोविड के दौरान सेवकाई कलेसिया में भी जुड़े। por covid ki wa sikri कोविड के टाइम I can also ministry अपनी भी सेवा शुरू कर दी। pakidor ngarong ala bas Establish their own righteousness berkilas dang long duhok के अनुसार play they automatically gone to the world. but da kumno kila ya poi biang saka perthai इसलिए फॉलो करता है। dei namang tau polu mahama ni वो कहता ka lok jonga inong sei ka jur you went to the vegetable me shop, me ong me lei thit jur आप सब्जी की दुकान में और खा गए। me wan pat ti thli मैंने वो काम नहीं किया जिसके लिए मुझे करना था। nga ka kan le
kata ke ei bangade banle. कितने बहुत आए दिल्ली में मैं अपने लोगों से बात कर रहा था Abai pastor idang keren mak tiki brew ki chong i. कितने लोग लड़ते झगड़ते आते हैं जब Babon ba ki chaban marsi yang mane kile dia le. Marsin poy khardap jong mane kile. वो इतने नाइस बनते हैं कि एंजल्स भी देखते होंगे यार ये हमसे भी नाइस Bar kile ba hadu kata kata khardap yang mane par ki angel ki kulmar cimbon wah ki brew ba ki ne. आज सावधान होना जरूरी है Menta ka sing ngor ba ya la de. पास देखे ना देखे प्रभु Pe Jisu tu pe. Hallelujah. तो जब आप चर्च बिल्डिंग में आते हो Bar apa ha kata ka yang प्रभु mane. आराम ये सब अपने आप सब Brew kile riam ba. हालेलुया सब आराधना करेंगे कुछ लोग जब तक म्यूजिक बजता है जब तक करते हैं Kidon ki brew kan badang tem ye ki jik tem ki ele. कुछ लोग जब म्यूजिक बंद होता है तो वो भी चुप हो जाते हैं Bakidon ba ki brew marsin sange kata ka jik tem baro kiru kila ye shong khop no. और जब तक प्रचार होता है कई बहुत सिंसियरली सुनते हैं Barkidon par kiru kan badang yalap ki ngap ha. सभा समाप्त होती है फोन उठाते हैं गाली बकने लगते हैं Kun kata ka jik ki mi ne kisang tensi. ओ वचन बहुत अच्छा था Manong oh ka jik na. ओ पास्टर वेरी वेल Oh pastor मैसेज वाज वेरी oh ketuk ka khot ba phi fikran nam kastuna ओ ba. बहुत ध्यान से सुन रहा था Nga nga ngap pa ngor ba. जैसे प्रार्थना सभा समाप्त हुई Halay masan kot kata ka jese. फोन निकाला Abasan sedang ban kran ka phone. हो अबाउट द मनी Bagi sedang ban kran patang siya pang ka सारा ध्यान चिंता कंसंट्रेट Baro ka jing mo ka re siya pang ka pisa. चिंता संसार चला गया Baro ka jibuji perkat मान, tolong ma phi ki baat ka. कोई आपको धोखे में ना रखने Ya पाए don mano ki bo ya phi. आपको अपने उद्धार के लिए कार्य करना पड़ेगा ha ban tray dep. हालेलुया Hallelujah. तो जब आप चर्च बिल्डिंग से बाहर जाते हैं Ni sabar na ka yeng mane. तब आपको देखने लगता है Hang tao try pe ya phi. अब क्या कर रहे हैं Ule ayu une. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं Halay don ta ki brew. जब वो चर्च में रिसीव करते हैं Habaki ki pediang ha कर जाते हैं habaki mi siya ba. वो दुख उठाकर की आज्ञा को मानते हैं What happened ka jing sha kendu. और निंदा सहकर भी परमेश्वर की Ki kongo ya ka ai. Kong. लोगों में हंसी का पात्र भी बनते हैं वो भी प्रभु की आज्ञा को मानना करते Bagi हैं brew ki ki banya kiru ki kloy pat. वो अपने समर्पण Ki long ki ya ha kata ka jing IT lut ke chong ki. Hallelujah. यदि आपको नहीं मान सकते Hinum la bersyukur. God does not promise an easy life Tapi ya ka jingem ka jing but sok. promise his presence for you Harai utrai ula kular ya ka rekat ka प्रभु jabo. ने आप अपनी उपस्थिति Rekat bat me. इस को कहता है Mereka tahu Paul wong ya ka balang. ऐसे आज्ञा मानते आए हो Kumba melaju ya kongo. आज के बाद भी ऐसे ही Sa kamar rup menang ya. कैसे उद्धार का कार्य वचन में लिखा है 12 में जैसे वर्क आउट विद कमिट Trade kata ka jing penem jong i ken. समर्पण बहुत कम लोगों में दिखता है Kidon duna. Yo i duna mai. क्योंकि समर्पण में अपने जीवन को समर्पित करते हैं Namar ha kata ka jing IT load MP IT ya la ka jong ka jingem. हमने कोई भी will be focused La ka wan kan Piria ki ban kring no ya pi harai pi. Namar pi la IT load ila de ho try. तो यहाँ पे जो Ka jing IT load. वो डरते और आप लोग सोच रहे होंगे Pi yang perkat. कि पोटोनेट वी डांस Ba ka kanika. इन प्रेजेंस ऑफ गॉड Ba oh ngin sulit. of joy the presence of Oh God ka day mangile ban lek. we must dance and glorify the name of Oh Jesus gire Christ. ban sha ba ban buram ka ka teng ka jong try. लेकिन मेरे प्रियो जब
के सामने पाप की स्थिति है, जब आपके सामने पाप की परीक्षा है, จิกจะจุจงวันอุชา my father ฮันเรคิ मेरे परमेश्वर บันโอ้ก็พาจงอีบา new philosophies กีวันราลาละกะจงกะจิไกสตาร์ตละกะจิประคัดจง they กี are just showing that they have a very big knowledge บกิประชุปนีบางอีดอนกะจิเต็บกับคราว लेकिन यदि आप परमेश्वर के सिद्धांतों से दूर हो गए ฮันเรลาดาพิชงายเนาะนะกะ आप इस संसार में फिर से खो जाओगे พี่พินสัจจะเบียงหากันนี่กับ प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए ฮัน आया เร मेरे จิสุ प्रियो วันนะกะบันตากิตากิ और धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसके उपस्थिति में यहाँ पर บั मौजूद ดไอ हैं โกยูตราบางอีดอนหากันนี่กะสกีหากันจินอรกัดกะจง हालेलुया हालेलुया। इसलिए आइए अब अपने समर्पण को मजबूत ตัว करें ไอหากันนี่กะสกีกะตะกะจิงไอทีลุนจงกิน आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो จงกิน जाएं เยงหากันนี่กะปอร์กะบันตา हालेलुया ฮาเลลู हालेलुया ยา आइए हम अपने प्रभु यीशु को पुकारें ไองินคอดยูตราจิสุเคนหากันนี่กะ अपने आप को जांचें บางอีเย็ดยะละเดหากันนี่กะปอร์ let us examine ourselves ตัวกินเย็ดยะละเดหากันนี่กะปอร์ where I am standing today in my เฮ้ย faith บางอีเยงหากันนี่กะสกีกะจงอี मैं अपने विश्वास में कहां पर खड़ा हूं หากันนี่กะจิงเฮ้ยอีเยงเคน मेरा विश्वास कितना मजबूत है กะจิงจงอากันโนกะลงกะบะคลัน क्या मैं अपने जीवन से मजाक तो नहीं कर หา रहा ตัวงำแหละกายมวยละกะจงกะจิงเอ็ม प्रभु चाहता है कि आप अपने उद्धार का कार्य पूरा อุ करते ตราย जाएं อุควาบะพินไตรเดบยะกะจิงพะเนมกะจงพี इसलिए मेरे प्रियो เดนมากะตะโกกิเบ प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है ตะตีนกะโจตรายกอง कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तो वंग- जीवन का मुकुट पाओगे วงใหญ่เนหาดกะจิงยับเมนยอเตกะปัสยะจงกะจิงเอ็ม This is a lifetime commitment with the Lord กะตากะเดกะตากะเดกะเอกบ่ตรายอุเครนตะจิงพันพาบางอีด हालेलुया บันไอทีละกะจงกะจิงเอ็มหาดกะบะกด हमारा विश्वासी जीवन हमारे जीवन भर का विश्वासी जीवन हो ไอ้บะ जाए กะจิงเอ็มกะจงอีกันลงกะจิงเอ็มชาดกะบะกดแค่ Hallelujah let us close our eyes ตะกินขับเร็บละกะจงกิขมา look to Jesus ตะกินขมีโชจิสุ आइए हम प्रभु यीशु को देखें ตะกินขมีโชจิสุ Hallelujah open your mouth ตะกินสตางมันอ้างละกะจงกะชง अपने ตุ मुंह खोल कर प्रभु से पुकारें สตางมันคอดอยู่ตรายสตางมันดูไอ้ प्रभु से कहें บัดอองอยู่ตราย प्रभु आज से मैं บัดนัดกันนี่ก็เสียตรา जो ย मैंने उद्धार को पाया อยาก है ตะกะจิงปะเนมกะบังอะไรโย मैं उस उद्धार के लिए कार्य งั้น करूंगा ไตรเดบอยากตะกะจิงปะเนม मैं जीवन भर उद्धार के लिए कार्य ชิตา करूंगा จิงเอ็มงั้นไตรน้ำตะกะจิงปะเน मैं ม जीवन भर सावधानी के जीवन को जीऊंगा ชีจิงเอ็มงั้นเอ็มกะจิงเอ็มกะบาดกา मैं เคน जीवन भर एक समर्पण का जीवन กะจิง जीऊंगा เอ็มบุจงกะจิงไอตีลดงั้นเอ็มเคน मैं जीवन भर अपने सब कार्यों पे कंट्रोल नियंत्रण रखूंगा บารอกิตะกิคัมเคนงั้นเตละคัมยาละกะจงกะจิงเอ็ प्रभु ม मैं प्राण देने तक अपने आप को संसार से अलग रखूंगा อัตรายฮัดโดบังงั้นไอทีละกะจงกะจิงเอ็มงั้นเป็นเกรปังยา Give ละกะจ me งกะจิงเอ็มนี่ก็ grace ใส่เก give น me grace อายังกะจิงไอเอ้ प्रभु मुझ पे दया दे ตราย अनुग्रह ยังกะจิง दे อิสเนยอายัลลัมยังกะจิงเอ็มจ have งเม mercy upon me อิสเนย Lord มาเมตราย हालेलुया हालेलुया यदि आप ऐसा करोगे ระดับพี่พิเละคุณทา तो आपका हमेशा का स्थान स्वर्ग होगा บากตากะจะกะชงกะจงพี่กันลงกะบะกด संसार में बहुत कुछ आप पा सकते हैं เฮ้ยทางนี้ก็ประเทศพิลาบันยอลด लेकिन संसार में एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसने संसार से आपको अलग किया ฮันไรดอนกะเวยปัดกะจิงเจียหากันนี่กะสลาคันโดเฮ้ยบลาบันเกปังยะพี่นาเน The day you got salvation หากะสกีบะพี่ยอจิงปะเนม आप इस संसार से अलग हो गए พี่ลาลองบลาเกปังนาเนกะประเทศ आप थोड़े दिन के लिए यहाँ रह रहे พี่ हैं ดอนตังคินเดียดโพทางนี้ बट वो दिन जिस दिन आपने उद्धार प्राप्त किया หากะตะกะสกีบะพี่ลายออีกะจิงปะเนม आपको प्रभु ने संसार से अलग कर लिया อุตรายอุลาปันเกปังโนยะพี่นาเนกะประเทศ हो सकता है आप बहुत सारे गिफ्ट्स आपने पा लिए हों โอ้ยพี่ดอนบนบะกิจิงอายกะจิงเอ็มกะจิง थैंक गॉड फॉर दैट ไอโงอุตรานตะกะตา प्रभु अपने बच्चों से प्यार करता อุ है ตรายอุเอจอะไรกะจงกิโค गॉड गिव्स अ गिफ्ट อุตรายอุอายกะตะกิจิงอาย परमेश्वर वरदान देता है อุตรายอุอายกะตะกิจิงอาย नम्र होकर वरदानों का इस्तेमाल ไอ้ करें เด็กจิงสกุเรตเงินเป็นตริกามยังกะตา ओ परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है อุตรายอายพี่กะซับ क्योंकि वो आपसे प्यार करता นามาร है บอูเอจพี่ use your talent for Lord ไอ้พี่นางมันเป็นนักการยังกะซับกับพองกะจง but พี่น้ำตาอุตราย don't lose your salvation ฮันเรวันดูเนาะอยากกะจิงเป็นเอ็ม अपने उद्धार को ना खो दें วันดูเนาะอยากกะจิงเป็น उसके เอ็ม लिए सावधान रहे เดนนามารกะตาตัวลองพี่ प्रभु บา सब การ कुछ देगा उतराय उन आइलों जो के वो भी। चाहता वो सब कुछ เกเก देगा บีกว่าอุนาย हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे อุตรายอุนกะคุย हालेलुया ฮาเลลูยา आइए अपने हाथों को स्वर्ग โด की กิน ओर ระละกะจงกิทีเกนงินมาเน प्रभु से प्रार्थना करें อิสตังบันนี่ดวายยังไงกับ प्रभु यीशु के नाम को पुकारें กินคอดยูจีซัวกะจิงเอ็มกะจง यीशु
Ong Jesu. यीशु Ong Jesu. मुझे तेरी जरूरत है. Ngadon kam ya be. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. Marwai ngenom la bale ya. मैं कमजोर हूँ. Ngalong betelot. मैं निर्बल हूँ. Ngalong betelot. मैं संसार में हूँ. Ngadon ngane ka perthe. मेरे सामने परीक्षाएं Ngadon हैं. ka jitu jo ka jitu. मेरे सामने धोखा है. Ngadon ka jitu persai jitu. मेरे सामने भटकाव है. Ngadon ka jitu bakla ka jitu. संसार का आकर्षण है. Ngadon ka jitu kring jo ka perthe. यीशु Try Jesu. मुझे तेरी जरूरत है. Ngadon kam ya me. I need you Jesus. Ngadon kam ya me try Jesu. प्रभु आज भी मुझे तेरी जरूरत है. Menta ka sing ngadon kam ya me try हर Jesu. दिन मुझे तेरी जरूरत Man ka है. sing ngadon kam ya me. Holy Spirit, Merse makho. पवित्र आत्मा, Merse makho. मुझे तेरी जरूरत Ngadon है. kam ya me. ओ मुझे छू ले, Mujhe kta nga. छू ले, Kta nga. मुझे भर दे, Pendam ya nga. अपनी उपस्थिति से भर दे. Pendam ya nga na ka jitu kam ओ ja me. मुझे रिफ्रेश कर दे, Benaya nga kata ka ajik pangat. मुझे नया बना ले. Penlang tubaya nga. हालेलुया. Hallelujah. मेरे प्रिय आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें. Angin sedang menidwai hani ka. Glory to Jesus. Examine your life. Ngin sedang menpet jela ka jong ka jing. हम दूसरे के जीवन को ना जांचें. Wanong pet ka jing em jokiwe. Don't look that वो चर्च बढ़िया वो चर्च ये Wanong सब pet तो ka balang jong itu jong itu kan. just look unto Jesus. Hana kmi jong Jesu. सिर्फ यीशु को देखें, Pet tang au Jesu. क्योंकि आपने किसी इंसान से उद्धार नहीं पाया. Dapat bikam yo ajik penem no kibreu. आपको उद्धार देने वाला सिर्फ आपका प्रभु यीशु मसीह है, Dapat penem ya bi dai tang utrai Jesu. जिसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, Utau bala ai no la ka jong ka snam halo जिसने jong सब मनुष्यों का पाप अपने ऊपर ले लिया, Hey bola shem no ek pop jo kibreu baro halade. सब मनुष्यों के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, Bola shem no ek jik tem baro हमारी halade. निंदाओं को अपने ऊपर ले Bola लिया, shem no ek ta ka jing ram baro हमारी halade. कमजोरियों को अपने ऊपर ले Hana लिया, ka jik telot jong yu la shem. हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया. Ya ka jik telot bor jong yu और la वो shem no प्रभु halade. यीशु मसीह Baru tahu try वो Jesu. कहता है जो मेरा है वो तुम ले लो, Uang ke ke jong ato shem और no जो mapi. तुम्हारे पास है वो मैं ले Uang ke ke jong लूंगा. pito ai no hanga. और वो क्रूस पर मर गया Baru ulah yap halo jong dek puna. और वो फिर से जिंदा है. Baru ulah mi pat ke. हालेलुया. Hallelujah. तो हमारा विश्वास जीवित प्रभु यीशु मसीह पर है. Ang idon ni kata ka jingat hau tahu Jesu And bae. he is coming soon. Baru jan wan sisha. वो जल्दी आ रहा है. Baru jan wan kloy. अपने उद्धार की रखवाली करे. Dei mata to pengo ni ka jipenem ke jong pi. बाकी बातों की चिंता ना Wat करे. kuslaya ki wei pat ki benta. उद्धार की रखवाली करे. Hare sumari kata ka jipenem. उद्धार में बने रहे. Yai ne ak jipenem. स्वर्ग का प्रतिफल आपका होगा. Namar ka jika nong jong ka peneng ke din ta jong pi. प्रभु यीशु अपने साथ आपको अपने स्थान पर ले जाएगा. Try Jesu unra ya piru haka jaka ba udon. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Nyango ya Ka me ba ba atrai ba ba Jesu shando be. robo. Hallelujah. Udanama shatara ba. Glory to Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, udanama shatara. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु Try Jesu ben ngaduai hang ni ka por. यहाँ उपस्थित सभी जनों के लिए पिता. Nakabenta baro ki medon hane ka प्रभु jaka. आज से अनुग्रह इनके ऊपर प्रकट कर. Try peni kata ka jingit ke आज jong. अपने समर्पण में सब मजबूत हो जाएं. Baki baro ki long ki bayai ne haka ta ka jingit ke. विश्वास की कमजोरी अगर है तो दूर हो Lada ki ata जाए. tien haka jingit ai ka si ke dor ka वो jikala. समर्पण के अगले लेवल में आ जाए. Baki nuan haka ta ka jingai tilot yala de. धोखे से बच जाए. Baki num em ka ta ka jingim ka भटकाव babaka. से बच जाए. Kinlat nya ka basnew. संसारिक आकर्षण से बच जाए. Kinlat nya ka ta ka jingriam jong ka perthai. अपने आप को मारते कूटते वश में रखने लग Jalan baba जाए. ki nang mentela kam yala ka jong ka jingim और dia. तेरी उपस्थिति का आनंद उठा सके. Baki la belek kemen haka jinor rekap. प्रभु इनके जीवन में मैं आशीष की घोषणा करता Try हूँ. Jesu ka penbenai ka jingkat ku ka jingim. प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Yesu haka kertain ka jong Jesu. और जितनों ने उद्धार नहीं पाया, Baki togi pa yo ka jing penem. प्रभु यदि वो आज तुझे पुकारते हैं, Ada haka ni ka sigi khot ya me. प्रभु यीशु तू उनके पापों को क्षमा कर दे. Try ya rap ma me bat maap ma me. अपना अनुग्रह उन पे प्रकट कर दे. Try la isnai ma me halor ka jingim. उनको अपने राज्य में ले ले Shem ma me haka hima ka jong me yaki. और अपनी संतान बना ले. Bat penlong kon yaki. यीशु मसीह के नाम से. Haka kertain ka jong Jesu. हालेलुया. प्रभु इस Hallelujah. प्रार्थना को मांगता हूँ. Ngidwai ban ngipan kini. Amen. 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 Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Imane ya me atrai Glory, Jesu. Father, we worship you, Lord Imane ya me Jesus. atrai Jesu. Kadana mashatoro bo shandara ba. Kan bagi ni mane haka ni ka por ka bamenta. Riba dara bara shatoro bo. Yesu to haka ni ka sigi pinon kam ni ka jing dwai. Uri dana ma Yo pim shatoro. trade dep ya ka jing penem ka jong pi. Glory, Nei Father, haki we wei ke worship. benta pinon kam ni ka jing dwai. Oh, we worship you, Lord Pila bani ya Jesus. ka jaka shong ka jong pi pila ban Oh, wan we sini worship sak mat you, ken. Lord Jesus. Ngin let ya ka bangin dwai haka ni ka por. Na ka benta ka jong pi ken. Bakat badang ya mani haka ni ka Oh, por we ka worship you, benta. Lord Yo piyong Jesus. shisha ka jingim jong a bunsin am don ni ka jing तेरी ta महिमा ka. हो प्रभु. Bunsin haka jingim jong a. Kani ka perthai ka kring ken. Haka ni ka si. Piyong try ngan IT ya la de hame. Ada pisu to ya ka ta.
วันกลอยพิลาบัญญานักเดียงลาเนนักมอนน้ำมันฮันนี่ฮับประเด็นกันกันสองพิลาบันวันนักตาฮักกันนี่กับพอร์กับบันทานี่คอร์ดเดียพีพิลาบันวันกลอยเช่นนี้ชักมาร์กิชักรีจงตรายกิดอนเกนอยากกับกินยูด้วยนักบันทากับจงพีเกนฮักกันนี่กับจักรเกนฮาเลลูยาพิลาบันวันเช่นนี้ชักมาร์เกนพิลาบันนี้อยากกับจักรชงกับจงพีพี่องค์ดอนคามอยากกับจิงด้วยกิดอนกิชักรีกับจงเลยละบาฮักกันนี่กับพอร์กับพี่ดังเป็ดนับพอกิยิงกับจงพีพี่น้องข้ามีกระชิงถวยยินสีถวยนำตาจงพี่รู้กันหาเรื่องนี้เป็นแต่งกันมานี่กันไปกินอัพหากันนี่ก็พอกันไปกินอัพหากันนี่ก็พอกันหากันนี่ก็จักรกินกันมานี่อุตรายกันพิลาบันวันคล้อยน้ำมันกินสักกินดัดพอกินเป็นวายน้อยนี่ก็จะเซ็งกันมันนึงกองน้ำมันกินเล็กก็จะเซ็งกันมาอาร์กันได้น้ำมันกระทาพิลาบันวันคล้อยฉันนี่จะขมัดกันหากันนี่ก็พอกันมันตากันฮาเลลูยาฮาเลลูยากันไปกินกันมานี่หากันนี่ก็พอ Glory to Jesus. We worship you, Lord. We love you, Lord. We glorify your name, O Lord Jesus. Galinti siya ukpa, mayalam yang isya kajing shisha. Thank you, Lord Jesus. Lendang imyad linti jongme. Yung ina lagi masaha ka sige ka jong pi. Misuto. Linti bakyu. Ngalak telok, ngalak kelon biar ka pertai. Nangai haga ni kaski. Kan wanra kajing tau tumai. Mubisi jong drive run haga ni kajak ke. Ya ka man pen kala. Man tau tumai ya pi ke. Ini yo bana dua ya pi. Ne video na kajing pang kajing stop. La ne video na kajing ele. Ini dua haga ni ka por matakin. Bila banwan kloy ni ka por matakin. Galinti siya ukpa, mayalam yang isya kajing shisha. Lendang imyad linti jongme. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, touch them. Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit. Touch. Hallelujah. हम ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है Ini dua haga ni ka por. जो हम सबको ऑनलाइन देख रहे हैं Papi yang pet haga ni ka प्रभु por. आपसे प्यार करता है Mau try unle iki kamba. और जब उसने आपको उधार दिया है Mau try penem ya pi. उस उद्धार के लिए मेहनत करें Papi yang ini haga tak kajing. प्राण देने तक उद्धार का कार्य पूरा करें Papi try dap ya kata kajing penem. और परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में Yo ek करें kajing ku kajong try jisu ke. प्रभु जगत के अंत तक आपके साथ Mau है try undang hadu ka bakot. प्रभु यीशु का वायदा है Mau try ye ya pi. स्वर्ग से आपको वो प्रतिफल देगा Baru naik bor pi na bereng. उसने आपके लिए स्वर्ग में स्थान तैयार किया Baru है dapat kira kajakan dah jong. लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए Allah bahag pi video haga ni ka आपको pertai. अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना Biar man try आवश्यक है dap kajing penem ke jopi hang ni. प्रभु से अनुग्रह मांगे Pa ni ka bor no try. पवित्र आत्मा की सहायता मांगे Pa ni mesim ko. और प्रभु आपके ऊपर आशीष Baru दे try unkar ku ya pi. इन जीसस नेम Agar thank Jesus. Amen. Amen. But amen. 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 Glory Jesus. Let's go. Agar par lagi para syakri jong try kini dua kini bukti lang haga ni ka por ka bamenta. Melar kabor habangat lon, kajing yarap bajang jongan, ngandong syaktinya kabasliw, namar pamedon rembangan, ikan bekren man lakasi, kemen haman lagi lenti, kumba melon bajangai, atray bayan long jangan, melon kabor habangat lon, oh melon kabor habangat lon, kajing yarap bajang jongan, ngandong syaktinya kabasliw, namar pamedon lembangan, ikan bekren man lakasi, oh pembet aman lagi